This is African Sermon Central. Sisetimbutini emthandazweni webusuku bonke all night prayer. Lebe sinesihloko lesithi uNkulunkulu ngikhombise ngatimulo yebukhosi bakho. Phambi kwami sinaye Make Nyambose lo beyingcenye yalombuthano lesibe nawo lamhla. Make Mthethwa ngicela ubingelele kubabukeli lamhla ekuseni. Ngibingelela ababukeli egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu mama, sibonga kakhulu indlela uNkulunkulu akusebenzise ngayo to touch impilo through worship kudumisa ngendlela nangesipho uNkulunkulu lakunikete sona. Mhlambe mama yini lo ngayisho nje kumuntu lo sekhaya longeti lamthandazweni. Umente atisole ngalokungeti kwakhe lamthandazweni. Yini mhlambe lo ngathiwa ushelela umuntu longekayeti la ngalobusuku balamuhla. Lo mlilo labahamba nawo uhlukile kunalele sijayele ukukhanza nasiyeti inkonzweni. So ngiva ngazuthi nje lenkonzo lena bekudanyataniswa lichibi and dinyende kakhulu inkonzo etitsinzekile tempilo ngendlela uNkulunkulu ngendlela lengakavami. That is what I can say. They are young and they are on fire and vele balumeka live emlilo. Wow. Kwaze kwangibusisa kuva lokho ukuthi mama nawe ubusiseke ngendlela lengibusiseke ngayo. I'm sure lo ngeti la nakeva lobufakazi lobo utatisola kakhulu ukuthi hayibo I really missed lokukhulu kakhulu. Mhlambe yini lo ngayisho mhlambe tinshumayelo lebetishunyayelwa la mhlambe nje kunye lo ngakukhumbula lokukhothiwe mhlambe nembukeli angakujabulela. Nginake how le mfundisi Ndlangamandla emphasize ukuthi siyamkhohlwa uNkulunkulu. It's not just bamfana baka Israel labamkhohlwa uNkulunkulu. Not even in our time uNkulunkulu noma namhla ngasendelani. In the next day siphinde simkhohle sitikhanze sesivusa boNkulunkulu bethu sesitendela indlela tethu tekuthola ema solution. So kunamathele kakhulu kimi lokho ke ukuthi going forward sengathi ngete ngaphinze ngawela kuleli gibelo ukuthi ngimlibale uNkulunkulu. Plus ke naloko ukuthi mhlambe la kule party ukuthi bayadisola ngicabanga ukuthi seba grateful ke for iAfrican Sermon Central because sayidayisakata lenkonzo and siyambonga uNkulunkulu ngalaba bembono. Inkosi ichubeke ibabusise. Thank you so much mama. Sijabule kakhulu silibandla kuba nawe emthandazweni. Njengoba sashilo mama, this is African Sermon Central. Bekumenywe la bazalwane Fire Kindling Prayer Warriors laba besibusiso kakhulu to bless us as a church. Sibonga kakhulu mama, uNkulunkulu akubusise. Amen. Thank you so much.